Oren melang timbala. Oh, Terus berjalan urene. Bentar. Saya nih lewat nih gini masalah. Aduh, bener masalah kalau. Oli, lemon oli. Yih, melang ngomong. Yan lemon nak sing ketok. Oren Sing ae. ketok. Ah, setan oli. Setan orang ketemu ini. Pak. Pak. Geng ngomong. Yan tiang lu matan tiare. Jak sing kanti Pak nabrak dia. Pak sebenarnya beli. Nggih, dia nak buta. Yen betawang buta ngonyong di kamar ngonyong kesu. Ini Pak. Kayaknya buat tiang Dan masalah. ben yang tanggung jawab ke rumah sakit ngurus Pak kayaknya. Boleh oli. Nak lemon oli. Saya lemong saya. Nung kali lu sing lemon. Terus setan tuh oli setan. Pak. Yang Nasi cangnya Pak. nggih, Pak pengal buta Pak. buta yang tidur. Macam-macam ngene. Betawang buta tidur di rumah yang mesti besu ronjen. Yang pasang gedang mungkin. Untung saya sing tanggung jawab ke polisi. Mare.